Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini hari Selasa, malam Rabu tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah atau bersama dengan tanggal 17 September tahun 2024 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Ki Agus Zuddi Hatta, dan imam salat maghrib kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu rutin ba'da salat maghrib untuk menambah wawasan keagamaan kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan yang akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu Antusahaha. Dan juga kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da salat Isya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya, dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat solatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما الله آدم ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا
بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha yang merupakan karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Umurun mushtarakatun bainal maqamaini la tunafit tanziha. Beberapa hal yang berkongsi di antara dua makom yang tidak menafikan atas tanzih, atas penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijelaskan oleh musannif, setelah dijelaskan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah dibaca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ada maqamul khaliq, ada maqamul makhluk, bahwa ada kedudukan yang hanya dimiliki oleh Allah dan kedudukan-kedudukan atau posisi-posisi yang dimiliki oleh makhluk. Bahwa kita misalnya memberikan pujian, memperingati kelahiran yang insya Allah hari ini akan diadakan peringatannya di Masjid Agung terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pujian yang setinggi-tingginya kepada beliau, itu tidak sampai pada batas menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pujian-pujian tersebut sangat tinggi sehingga ada beberapa kelompok yang kemudian menyalahartikan apa yang kita lakukan ini sebagai hal yang bertentangan dengan akidah. Kadang-kadang kita malah disebut sebagai musyrik, menyekutukan Allah karena kita dianggap menuhankan Muhammad, padahal tidak seperti itu. Bahkan dalam penjelasan yang dikutip oleh Said Muhammad kemarin bahas bahwa Nabi memerintahkan, pujilah aku setinggi-tingginya sampai pada batas jangan seperti orang Nasrani memuji nabinya. Ya, jadi ada perintah untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya. Ya, tapi jangan seperti orang-orang Nasrani yang kelewatan, memuji Nabi sehingga akhirnya nabinya dipertuhan, ya, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Lalu kemudian pada bab yang barusan kita baca, umurun mushtarakah bainal maqamain, itu ada sekian banyak hal yang berkongsi, yang ada kemiripan antara yang terjadi antara hak yang ada pada Tuhan dan yang hak yang ada pada makhluk. Waqad akhta'a katsirun minan nasi fi fahmi ba'dil umuril mushtarakati bainal maqamain. Ada sekian banyak kekeliruan pemahaman pada orang-orang tentang hal-hal yang mustarakah, yang berkongsi, yang bercampur,
yang mirip ya antara yang terjadi pada makom makhluk dan makom khalik, yakni makomil makhliki wa makomil makhluki. Fadhanna anna nisbataha ila makomil makhluki syirkun billahi ta'ala. Ada sebagian orang yang ketika kita menetapkan satu sifat terhadap makhluk, maka kemudian orang itu menyatakan bahwa penetapan itu adalah kesyirikan. Pola berpikir seperti ini karena tidak mampu membedakan mana makomul khalik dan mana makomul makhluk. Bahwa kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sampai pada derajat menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beda ya, ada distingsi yang membedakan antara apa yang kita perlakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita berikan kepada Allah. Ya, sekalipun mungkin secara kebahasaan itu bisa jadi perlakuannya itu sama, penghormatan atau mungkin nanti disebutkan dalam kitab ini ada syafa'ah dan lain-lain ya. Ini nanti berujung pada cara berpikir yang keliru sampai akhir-akhir ini, bahkan ada yang menyatakan bahwa salam kepada orang tua sambil menunduk itu musyrik. Hormat kepada bendera itu musyrik gitu ya. Itu karena tidak memahami makomul khalik dan makomul makhluk. Jadi penghormatan dianggap sama, dianggap setara dengan penyembahan. Jadi menunduk dianggap setara dengan menyembah, sujud ya. Sama menunduk sama dengan sujud. Ya, jadi tidak dapat membedakan antara khalik dan makhluk. Nanti kita akan tahu bahwa dalam redaksi yang digunakan Al-Qur'an, Allah menggunakan redaksi yang mutlak bahkan ya. Misalnya bahwa Nabi disebut Raufur Rahim. Nabi disifati sebagai Raufur Rahim, padahal sifat yang sama itu juga berlaku pada Allah. Allah juga Raufur Rahim. Raufur Rahim yang diberikan kepada Nabi Muhammad misalnya dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad disifati Raufur Rahim, tapi Allah juga Raufur Rahim. Dalam ayat laqad ja'a tadi Raufur Rahim tidak dikasih batas, diitlakkan, dimutlakkan. Dimutlakkan itu artinya raufnya seperti apa tidak jelas, rahimnya seperti apa juga tidak jelas. Tapi dijelaskan nanti oleh Sayyid Muhammad bahwa orang yang membaca ini karena ayat ini, karena Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang membaca, yang beriman, pasti mereka akan paham bedanya antara raufnya Nabi Muhammad dan raufnya Allah, karena mereka beriman. Gitu. Ini bukan berarti bahwa menyebut Nabi Muhammad Rauf dan Allah itu Rauf itu mempersekutukan atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Orang yang beriman pasti tahu bedanya itu, pasti tahu makomul khalik, pasti tahu makomul makhluk, pasti tahu kedudukan yang sifat yang memang kedudukannya itu untuk Tuhan dan sifat-sifat yang untuk makhluk. Sehingga akhirnya Sayyid Muhammad menyebut di sini akhta'a katsirun minan nas, keliru sebagian besar orang ya, sebagian besar orang keliru dalam memahami persoalan ini, sehingga ketika kita menetapkan sifat tertentu kepada makhluk misalnya makhluk tertentu, lalu kemudian menganggapnya itu sebagai berada di makomul khalik gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menyatakan bahwa ini adalah musyrik, itu ada syirik gitu. Tidak seperti itu. Wa min dzalika ba'dul khasa'isi an-nabawiyyati mathalan. Di antaranya adalah khosois-khosois yang hanya ada pada Nabi ya. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati yukhti'u ba'duhum fi fahmihima. Allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha. Fayuqisunaha bimiqyasil basyariyati walidzalika yastaktsirunaha wa yasta'dimunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaruna anna wasfahu biha ma'nahu wasfuhu bi ba'di sifatil uluhiyah. Ada sekian banyak orang yang akhirnya salah paham ketika kita orang-orang yang beriman ini menetapkan sifat-sifat yang khusus ya, sifat-sifat yang tertentu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandangnya bahwa penetapan sifat-sifat itu adalah sekaligus seperti kita menetapkan sifat-sifat itu kepada Allah, sehingga akhirnya kita dituduh musyrik. Wa yarawna anna wasfahu wa hadza jahlun mahdun. Wahada jahlun mahdun.
Yang seperti ini, yang menganggap bahwa penetapan khosois kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga penetapan sebagaimana kita menetapkan sifat-sifat ketuhanan, itu jahlun makhdun, ketidaktahuan murni, atau bahasa kasarnya bodoh yang murni. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti may yasha wa kama yasha bila mujibin mulzim. Dikarenakan sifat-sifat tersebut itu juga diberi oleh Allah. Kemarin dulu kita sudah membahas bahwa kalaupun misalnya kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang tinggi, ya, dengan sifat-sifat yang tinggi yang disalahpahami oleh sebagian orang sebagai kita menetapkan sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad. Penetapan sifat itu pun sebenarnya juga berasal dari Allah. Pujian-pujian itu juga dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya sifat-sifat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khosois, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah pemberian dari Allah. Ya, yu'ti may yasha wa kama yasha bila mujibin mulzim, tanpa ada apapun atau siapapun yang mengharuskan. Memang ini sudah menjadi kehendak Allah. Ya. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa rafa'a maqamahu wa idharu fadlihi ala ghairihi minal bashar. Bahwa ini adalah menunjukkan bahwa orang yang diberikan sifat-sifat ini, khosois ini, keistimewaan ini, itu adalah menunjukkan bahwa orang yang diberi itu memiliki kemuliaan dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menunjukkan bagaimana orang ini lebih tinggi ketimbang manusia-manusia yang lain. Kemarin dulu jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi laisa kal basar, tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, bal huwa yaqutuhu wal ghairu kal hajar. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah batu permatanya, sementara kita itu kerikil, koral. Iya, kita koral. Nabi Muhammad juga batu, tapi permata. Ya, sifat-sifat itu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita, kemarin dulu juga disebut oleh Sayyid Muhammad, kalau kita justru berpandangan bahwa Muhammad itu ya manusia-manusia biasa saja, itu sebenarnya cara pandang yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad, yang sebenarnya cara pandang dipakai oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik itu punya cara pandang seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, Nuh itu siapa? Nuh itu manusia biasa, makan nasi juga, jalan ke pasar juga. Sehingga akhirnya mereka merendahkan nabi-nabi dan akhirnya bahkan menolak dakwah dari para nabi. Nabi Muhammad dipandang oleh kaum musyrik sebagai ya juga manusia biasa. Dia itu ya ponaanku, kata Abu Jahal. Dia juga makan nasi. Ya, makan nasi. Dia juga makan seperti kita, minum seperti kita. Ya, apa istimewanya? Itu cara berpikir yang dipakai oleh orang-orang musyrik ketika orang-orang musyrik itu justru menganggap Nabi Muhammad itu sebagai orang biasa saja, manusia biasa saja. Ya, ketika ada orang belakangan ini yang punya cara berpikir seperti ini, bahkan mengelirukan orang-orang yang mengistimewakan Nabi Muhammad, maka sebenarnya kata Sayyid Muhammad, cara berpikirnya itu mirip dengan cara berpikir orang musyrik. Walaysa fi dzalika intiza'un li huquqir rububiyyati wa sifatil uluhiyyati fahiya mahfudhatun bima yunasibu maqamal haqqi subhanahu wa ta'ala. Wa idza ittasafa al makhluqu bi syai'in minha fayakunu bima yunasibul basyariyata min kaunihi mahdudatun min kauniha mahdudatan muktasabatan biidnillahi wa fadlihi wa iradatih. Ketika memang dilekatkan kepada orang-orang ini, kepada nabi-nabi ini, termasuk terutama pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan ini, maka keistimewaan ini tidak pernah sampai mencapai kekhususan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Masih ada batas-batas, ya, masih ada standar-standar basyariyahnya. Fayakunu bima yunasibul basyariyah, ya. Maka hal-hal itu masih sesuai dengan aspek-aspek kemanusiaan. La biquwatil makhluqi wala bitadbirihi wala amrihi. Hal itu muncul, lahir tidak berdasarkan kemampuan si makhluk itu sendiri atau kekuatan dari makhluk itu sendiri, tapi Allah lah yang memberikan kepada makhluk itu, kepada nabi kita itu, kepada
para nabi itu, sehingga akhirnya mereka memiliki keistimewaan yang memang patut untuk kita camkan ya. Wala nusyuran wa kam min umurin jaa ma yadullu ala annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala walakinnahu subhanahu wa ta'ala manna biha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Ada sejumlah banyak hal yang memang itu menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diberikan kepada selain Allah. Ya, bukan berarti itu hanya monopoli Allah saja. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dipahami bahwa sekalipun mirip, sekalipun sama, sekalipun berfungsi sifat-sifat ini antara makhluk dengan khalik, maka posisi makhluk atau maqamul makhluk itu tetap harus dibedakan dari maqamul khalik. Wa hina idzin fala yarfa'uhu wasfuhu biha ila maqamil uluhiyati. Dalam kondisi seperti ini, maka sifat-sifat tersebut tidak sampai pada derajat ketuhanan atau makom atau kedudukan ketuhanan. Au yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala, atau apalagi membuat orang yang memiliki sifat-sifat itu menjadi sekutu, menjadi syarik bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Contoh, faminha, di antara umurun mustarakah bainal maqamain syafaat itu pertolongan ya. Pertolongan nanti di hari kebangkitan. Fahiya lillahi qala Allah taala kul lillahi syafa'ah, bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Memang ada ayatnya kul lillahi asy-syafa'ah, bahwa katakan wahai Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat. Kalau kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran secara parsial dan hanya memegang pada ayat ini saja, maka kita akan berpandangan bahwa selain Allah tidak akan memiliki syafaat. Sehingga ketika ada makhluk yang kita lekatkan sifat memberi syafaat kepadanya, maka orang-orang ini bisa jadi, atau orang lain bisa jadi menganggap pandangan kita ini sebagai pandangan musyrik, karena katanya yang memiliki syafaat itu cuma Allah saja. Padahal di ayat-ayat yang lain atau barangkali di hadis-hadis juga dijelaskan bahwa hiya tsabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minasyufa'i biidznillah, bahwa syafaat itu juga diberikan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada, atau pemberi syafaatnya itu bisa jadi orang-orang atau kelompok-kelompok atau sesuatu selain Allah, selagi itu mendapatkan izin dari Allah. Seperti dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih. Ada tambahan illa bi'idnih. Jadi ada orang yang dengan izin Allah akan memberikan syafaat. Termasuk di antara yang memberikan syafaat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita harapkan syafaatnya. Seperti tadi disebutkan turja syafa'atuhu ya, yang kita sangat berharap syafaat dari beliau. Kama jaa fil hadithi, seperti halnya disebutkan juga di dalam hadis, utitus syafa'ata, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat. Wa hadisun, dan hadis ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in, bahwa aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan orang yang pertama diberi syafaat. Wa minha, dan di antara umur mustarakah bainal maqamain, dan di antara perkara-perkara yang mungkin saja bersekutu di antara Tuhan dan makhluk, yang mungkin saja sifatnya itu mirip antara yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh makhluk, itu adalah ilmul ghaib, mengetahui segala hal yang gaib. Mengetahui segala hal yang gaib. Yang gaib itu tidak selalu yang kehantu-hantuan gitu. Masa depan itu gaib, masa lalu itu gaib. Nasib kita di masa yang akan datang itu seperti apa, itu juga masih gaib. Fahuwa lillahi subhanahu wa ta'ala, mengetahui hal yang gaib ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat di dalam ayat kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak tahu, tidak mengetahui, tidak ada orang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kalau kita cuma berpegang pada ayat ini, maka kita akan menafikan selain Allah sebagai sesuatu atau sebagai orang yang bisa mengetahui hal gaib. Akan tetapi waqad tabata annallaha ta'ala 'allama nabiyahu minal ghaibi ma 'allama. Akan tetapi Allah sendiri memberikan pengetahuan gaib kepada nabi-nabinya. Wa atahu ma atah, dan memberikan apa-apa yang
memang ia kehendaki untuk diberikan kepada nabinya. Alimul ghaibi, sebagaimana dalam ayat, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib dan tidak nampak baginya hal-hal yang gaib, dan tidak nampak hal-hal yang gaib kepada orang lain, illa manirtadha min rasul. Ada illa manirtadha min rasul, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para utusan, yakni para rasul. Jadi ada rasul-rasul yang memang diberi kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika disebut bahwa Allah lah yang mengetahui hal-hal gaib, lalu kemudian Nabi Muhammad juga mengetahui hal-hal gaib, Nabi Muhammad itu bukan berarti kita mengatakan, atau ketika kita mengatakan Nabi Muhammad mengetahui hal gaib itu kita musyrik karena menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah, karena Nabi Muhammad sendiri juga diberikan kemampuan untuk mengetahui hal gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam Al-Qur'an bahwa memang tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali selain Allah, ya, selain Allah tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali manirtadha min rasul, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para utusan. Wa minha, dan di antara umur mustaraka bainal maqamain al-hidayah, hidayah, memberi petunjuk. Ya, memberi petunjuk. Fahiya, maka memberi petunjuk ini khassatun billahi ta'ala, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Itu seperti pernyataan bahwa tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kecuali Allah. Wa qad jaa annahu sallallahu alaihi wasallam lahu syai'un min dzalik, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberi syai' min dzalik, ya, beberapa cuil gitu ya, hal terkait dengan hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, disebut dalam Al-Qur'annya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim, bahwa engkau Muhammad tahdi, memberikan hidayah, memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Wal hidayatu al-ula ghairil hidayati tsaniyah, jelas saja hidayah yang pertama, yakni hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda dengan hidayah yang kedua, yakni hidayah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi konsepnya sama, ya, sama-sama hidayah gitu ya. Sekalipun kita tahu bahwa itu berbeda. Wa hadza innama yafhamuhu al-qala'u minal mu'minina alladzina ya'rifuna al-farqa bainal khaliqi wal makhluk. Yang seperti ini sudah pasti diketahui oleh orang-orang yang beriman, yang pasti dapat membedakan antara hidayah yang menjadi kepunyaan Tuhan dan hidayah yang menjadi kepunyaan makhluk. Jadi menundukkan badan untuk menghormati ulama, untuk menghormati habaib, itu tidak sampai menyembah mereka. Jadi ada perbedaan antara rukuk kita kepada Allah dengan rukuk kepada, atau semacam rukuk ya, kepada orang-orang yang kita hormati. Orang yang beriman pasti tahu itu ya. Tahu maqamul makhluk, tahu maqamul khaliq. Walau la dzalika lahtaja ayyakula wa innaka latahdi hidayata irsyadin. Kalau memang seperti itu, kalau memang orang-orang mukmin ini tidak tahu, maka pasti Allah menggunakan redaksi yang berbeda, yakni innaka latahdi hidayata irsyad. Tapi yang dipakai ayatnya innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tidak ada penjelasan, tidak ada tambahan penjelasan bahwa hidayah yang diberikan oleh Nabi Muhammad ini berbeda dari hidayah yang diberikan oleh Allah. Dimutlakkan sifatnya dimutlakkan lafadznya oleh Allah. Kenapa? Karena orang mukmin itu diasumsikan sudah pasti mengerti perbedaan antara hidayah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan hidayah yang dimiliki oleh Allah. Wa au ayyakula innaka latahdi hidayata ghairi hidayatina. Allah juga tidak berkata, Allah juga tidak berfirman bahwa hidayah yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu adalah hidayah tidak seperti hidayah kita. Tidak, tapi memang dimutlakkan oleh Allah sendiri. Karena itu tadi, karena bahwa orang yang beriman itu sudah pasti tahu perbedaan itu. Walakinna kulla dzalika lam yahsul bal asbata lahu hidayatan mutlaqatan bila qaidin wala syartin.
Jadi redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya itu tidak menggunakan atau tidak memberikan perbedaan antara hidayah yang diberikan oleh dimiliki olehnya dengan hidayah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sama-sama redaksinya adalah hidayah. Ya, cuman orang yang beriman pasti tahu bedanya. Sehingga akhirnya lafadznya mutlak, lafadznya itu itlak bila qaidin wa syartin. Bila qaidin wala syartin, tidak ada batasan-batasan lagi. Tidak digunakan redaksi hidayatu ghairi hidayatina. Ya kan? Wa innaka latahdi hidayata irsyadin ila siratim mustaqim, tidak. Tidak. Tapi yang dipakai adalah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Li'annal muwahhida minna ma'syaral mukhatabina min ahlil islami yafhamu ma'aniyal alfadhi wa yudriku ikhtilafa madlulatiha bin nisbati lima udhifa ila Allah wa bin nisbati lima udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita orang-orang yang beriman yang menjadi mukhatab dari ayat ini itu sudah pasti tahu perbedaan antara hidayah Nabi Muhammad dan hidayahnya Allah. Hidayah sebagai dalam posisi Tuhan atau fi maqamil khaliq dan hidayah fi maqamil makhluk. Wa nadhiru hada, dikit lagi. Wa nadhiru hada, dan yang sepadan dengan persoalan hidayah ini maja'a fil Qur'ani min wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birra'fati warahmati id yaqulu ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa Allah memiliki sifat raufur rahim. Ya, Allah memiliki sifat raufur rahim. Wa wasafallahu subhanahu wa ta'ala nafsahu bidzalika aidan fi aktsara min mawdi'in. Fahuwa subhanahu wa ta'ala raufur rahim. Bahwa Allah itu memiliki sifat raufur rahim, tapi Nabi Muhammad itu juga disebut bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad diberi sifat raufun rahim, Allah juga memiliki sifat raufun rahim. Orang yang beriman pasti tahu raufnya Nabi Muhammad ini berbeda dengan raufnya Allah. Rahimnya Nabi Muhammad ini berbeda dengan rahimnya Allah. Tapi dalam redaksi yang dipakai oleh Al-Quran tidak diqayyad, tidak dibatasi, dimutlakkan. Karena ini dengan asumsi bahwa orang-orang yang beriman sudah ngerti ya maqamul khaliq itu seperti apa dan maqamul makhluk seperti apa. Wa ma'lumu anna ar-ra'fata war-rahmata tsaniyata ghairul ula. Walamma wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalikal wasfi wasafahu bihi bil itlaqi bila qaidin wala syartin li'annal mukhataba wa huwa muwahhidun mu'minun billah. Karena sesungguhnya mukhatab itu orang yang diseru, kita ini orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah taala, ya'lamul farqa, tahu perbedaan bainal khaliqi wal makhluqi, antara makhluk dan khaliq. Walaula dzalika lahtaja ayyakula fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam raufun bi ra'fatin ghairi ra'fatina. Kalau memang iya orang mukmin ini tidak tahu itu, pasti Allah akan menggunakan redaksi yang berbeda ya. Mungkin bil mukminina raufun bi ra'fatin ghairi ra'fatina, tapi kan tidak dipakai seperti itu. Yang ada bil mukminina raufun tanpa batasan, rahim tanpa batasan juga. Wa rahimun bi rahmatin ghairi rahmatina, atau rahim dengan rahmat yang tidak seperti rahmat kita. Au ayyakula raufun bi ra'fatin khassatin au rahimun bi rahmatin khassah. Tidak dipakai redaksi raufun bi ra'fatin khassah au rahim bi rahmatin khassah. Au yakul, atau berkata atau berfirman raufun bi ra'fatin basyariyatin wa rahimun bi rahmatin basyariyatin. Walakin kullu dzalika lam yahsul bal asbata lahu ra'fatan mutlaqatan wa rahmatan mutlaqatan bila qaidin wala syartin faqala bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah kemudian memilih dalam tanda petik redaksi bil mu'minina raufur rahim. Rauf di sini yang diperuntukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahim di sini yang juga diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rauf yang berbeda dengan raufnya Allah, rahim yang berbeda dari rahimnya Allah. Sekalipun di dalam ayatnya tidak ada qayyid, tidak ada pembatasan, karena orang-orang yang menjadi mukhatab dari ayat ini itu pasti tahu perbedaan antara raufnya Allah dan rahim dan raufnya Nabi Muhammad, atau rahimnya Allah dan rahimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Kita tutup dengan doa untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang. Hari ini hari Selasa malam Rabu tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah atau bersama dengan tanggal 17 September tahun 2024 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muadzin Al-Ustadz Yagus Zuddi Hatta, dan imam salat Isya kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Yagus Abdul Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz. Selanjutnya marilah bersama-sama kita menghadiri majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da salat Isya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya, dan barang-barang bawaan para jemaah diletakkan di dekat tempat sholatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin wa nadaw ya malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun laqad
أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.